kisa sagari. Ani bumung ka Rahel koloi. Rahel koloi na. Neng tini je resam na family. Bomo hai ke serengai pai kya mane bomo hai ke wan sugi pai kya kisa sagari fil. Borok kaini hodo. Je practice khlai jane borok sus khai rungka singin ni jing sak ni khlai chen kaisa sus ma khlai ka te jing gan sus khai mani bahari sang kamun sus khai ka sang kha khlai sang ogano full khlai sang kam kan resap nai emne ni jini sus kaisa bong ni sus kaisa ru na sus kaini ni sus kaisa mane bobo hai ro no tini ya mote wan sumani asuk taf to nyani jo hap sang kha khlai sang je sang khlai jing sang mano sang jini khawai khu khlai sang amno sang fulfill khlai nin ba do tang sa hai kisi sa mane first interest mi mane resabui kisi sa lokorok na kisi sa phunu re gari je nang tini ni rexal rumani puila no gaya bo kapang khakma ngai thang kha kama jani no tini wan shumania kha belai kino khna to lokorok na kha kusang renai hai ke ba tirfra idol ni ngai kachang boyar chipchar nai norok nong sinai oba kino bumung kotor kuchok khlaina ni bagai tipra sani ngai sini mung khlaina ni bagai au tabuk tai khorok sano bukhok ni bumung kisa saikna meheli debarma nang tini tamo rochamna ni hnei phaikya ang tini tang thang brasab nai totalo sikango hingke raima chaima hne tangsa kya bapore jadu humale kaishan ke dufung samke sar sakang member rasab nai emne tini je rochamna ni sus khaimale nang da ni ji sus ma khai nai ke borong ni sus tang sa ke ang je juice ma khai kan te tang nai ke borok juice khai hota tang nai mar chap nai na nge to lu tang thang kalai ka tang thang klayo nge lu korona kisi sa mane khatong thuri kisi sa rgadi resam tang sa jadu humale boki shania hani shakano khani tola athuk shaman bo jadu abar shaman bo jadu bonole shanani ko gya belai belai kin khana tok oba hekino titi disha hapang ni sai to mumbai je sini sar sohel ni wan sumung kotor bai norogom haya priparok mamani bisingtei kaham nongtheng tirprai dolo norog jijina ningtheng hambai thank you